ezemidlalo ngalesikhathi ngibikelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke ichannel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sibhekele ke nje ama transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kuwona ke amabhakabhaka i-Orlando Pirates ke ukuhlanganisa ke namakhosi i-Kaizer Chiefs ke udouble velayo kubikwa ukuthi ke engathi ke i-Kaizer Chiefs ifuna umdlali we-Orlando Pirates oyi-striker lapha ya uSheho Fasa Mabasa. Kuthiwa ke i-Kaizer Chiefs iyafuna ke ukuthi ke azolekelela kuyona ke lapha yana ke i-forward position. Khumbula ukuthi ke i-Orlando Pirates uSheho Fasa Mabasa njengamanje ayimsebenzisi, so i-Kaizer Chiefs isebenzisa lelo thuba ukuthi ke mhlambe emayinqonqoza kulona ke ibhakabhaka hleze ivume naye ke uSheho Fasa Mabasa. Ke ngakolunye uhlangothi kubikwa ukuthi ke futhi ke i-Orlando Pirates ngathi uSheho Fasa Mabasa njengoba ke siya kwi-windy lama transfers ngoJanuary, kuthiwa ke iplana ukuthi ke imnike i-contract engathi ke izomsayinisa i-pre-contract, okusho ukuthi mark expire i-contract yakhe ngoJune 2026 uSheho Fasa Mabasa uzobe esesayina i-contract ngokuphelele kulona ke ibhakabhaka. Kodwa nje indaba evela kuthiwa ke i-Kaizer Chiefs i-interested kuyena ke uSheho Fasa Mabasa we-Orlando Pirates. Kuyona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.